Ćao svima! Ljubav je u zraku. Dan zaljubljenih nam se približava. Ja sam napravila 2 srca koja možete napraviti sa svojim đacima ili sa svojom decom kod kuće. Za oba srca ja sam koristila papirnati tanjirić gdje sam isekla srce po sredini. Onda sam ih upojila i onda sam u prvom uzela i napravila rupice okolo i koristila vunicu i isprepletala srce. Uživajte u video pa ćemo se čuti kasnije. Ovo je moje prvo srce i nadam se da vam se sviđa. Ovdje je moje drugo srce, tako da imamo srce s jedne i sa druge strane. I ako vam se sviđaju ideje, zapratite me za još. Vidimo se uskoro. Ćao, pozdrav!